Korištenje drvne biomase je odlična ideja. Bilo da se radi o grijanju ogrjevnim drvom, sječkom, peletima ili briketima ili o proizvodnji električne energije. Može se koristiti u kućanstvima, industriji, javnim zgradama ili toplanama. Drvo je obnovljivi izvor energije koji ima važnu ulogu u lokalnoj opskrbi energijom, a takav odabir doprinosi smanjenju energetske ovisnosti o nafti, ugljenu i plinu. Iz regije za regiju. Hrvatska je zemlja bogata šumama i većina drva dobavlja se izravno iz šuma. Dodatni izvori su brzorastuće nasade ili piljevina. Kako drvna biomasa može biti konkurentan poslovni model koji može zamijeniti fosilna goriva? Može li se koristiti na održiv način? Može li se koristiti za dobrobit i čovjeka i prirode? Prije svega, pouzdana opskrba je najvažnija za potrošače i nije uvijek zajamčena. Da bi se drvna biomasa koristila kao obnovljiv izvor energije, potrebno je njome upravljati na održiv način, od šume do sagorijevanja. Time se jamči kvaliteta drvnih biogoriva i njihova dugotrajna dostupnost. To je osnova uz koju drvna biomasa postaje klimatski i ekološki prihvatljiv izvor energije budućnosti. Velike količine drva se izvoze, ali i domaće tržište drvne biomase ima potencijal za razvoj regionalnih lanaca vrijednosti. Na mjestima gdje je dostupna, drvna biomasa je isplativa alternativa fosilnim gorivima koja se u današnje vrijeme uglavnom uvoze. Da bismo iskoristili taj potencijal, moramo svjesno pokrenuti regionalno tržište drvne biomase. Opskrbljivači drvnom biomasom iz lokalnih izvora, takozvani sabirno-logistički centri za biomasu, igraju ključnu ulogu u postizanju tog cilja. Oni organiziraju opskrbu, preradu i distribuciju drvnih biogoriva, a često nude i usluge kao što su izravna dostava, ugovorna prodaja toplinske energije i održavanje. Razni inovativni poslovni modeli su mogući. Sabirno-logistički centri mogu dakle stvoriti nova radna mjesta i pokrenuti lokalni razvoj. Sabirno-logistički centri za biomasu su regionalna središta za povezivanje dobavljača kao što su vlasnici šuma, pilana i ostalih drvnih prerađivača sa svim potrošačima na kraćim prometnim udaljenostima, a to postižu pružanjem logistike, skladišnog prostora i marketinga. Oni jamče kvalitetu i dogovaraju ugovore o isporuci. Na taj način se stvara pouzdana usluga duž regionalnog lanca vrijednosti. Naravno, netko mora započeti. Potrebni su pioniri. Vlasnici šuma, poduzeća koja se bave šumarskim radovima, lokalne vlasti, poljoprivrednici, toplane, privatni potrošači, svi su na dobitku. Sabirno-logistički centri koji uspješno posluju u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Finskoj dokaz su da ovaj koncept funkcionira.